paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Umayak man ang lain! Ay, unay kan ko na. Nakiktutak pa'y. Masurusuro na! Ah, Bad trip akaw! umunag ka! Ay, umunag ka, Karaw. Sana nang kail! Umayak lag daraw! Sino te kalaban mo, aya? Dayjay bakit tuyang? Tila ipupos na itipis baw! Huway ba? Agasam mo dayta! Impos nakit din aswiti ka! Yay. Arupat kwartak! Apay ngay. Ay, madi. Nga! Panang nadahil te kastangar arami din na. Talaga ang kail! Ah, Isungay darum ko dayjay bakay! Kat itabay lang! Masapul asak ti ayunan nyo ah. Nga urian niya ti mapaspasamak Na. Anya? Di mo't kanakandak! Uupay, adi. Kamsat ko nga ron ni tatang mo. Kanada utang yu kanya kadwa ribaw, saan ka day? Uwan. 2,000. Pinadigwan kayo pa iti pinapaitan iti kalman, saan ka day? Uwan. 2 amal lukaw. Tinarimaan ko pa iti switch ti silaw yaw, saan ka day? Uwan. Sino ka tam ti saksakan na? Dinawat yu pa iti ngingina sapatos kaw, saan ka day? Uwan. Nukas tang arab! Uy, Masapul asak ti ayan ti simpatsayo ita! Ta adun tinay tulong kaw, Na. kun adun tinay ited ko kadangayaw! Nalawag! Ha! Kastoy na dayta, Kapitan. Di ka nagpalawag pa'y! Naglawag ka, nagbasol ka na natuyang! Denggandak pa'y ngamin Kapitan. Ay napagsardengem man pa'y ni Kuarog taag sa uak mo't. Nalpas kan anag sao, saan? Ala. Agulay makapayla ang kwaraw. Nagsaw ni Maritoyang. Kastoy na dayta, Kapitan. Awan mo't madi nga impos ko. Awan ti pinatamaak. Awan ti dinakamat ko anagan. Ken awan ti dakes nga intensyon ko. Ken saan asya kinagtaudan dayjay apos ko. Ta-in-share ko laeng. Mabalin na kita anti impos wendo in sirma, maray. Ay Kapitan. Willing ak amang ipakita. Adtoy. Basain nyo man, no addanagan ni Kuarog ang nakasurat dita. Awan mo, Kapitan. Tabasa akman. Tita o aswitik. Adan tulat taal daw. Nga isot maisal tek. Kitain nyo man, Kapitan, no addanagan ni Kuarog dita. Katawan mo. Awan ba't ngagpaisot tinagan mo dito'y, Kuaraw? Una, ngam sakti paspasagidam dita. Sakti dakdakamatam dita. Saan apod no dayta, Kuarog? Kas itinako-nakaon, in-share ko laeng dayta. Mabiit man lang, Kuaraw. Apay anak ko nam, asikat ti paspasagidan ni Marituyang. Una, tayo di na minsan nakalman. Imbaga na ajak intad ti suklina, idi nagpliteng. Kat intad ko may. Maray. Inted na wano saan? Intad ka! Ni Marituyang ti damdamaga, Intad ko Kuaraw. araw! Ay, di na inted, Kapitan. Ngam binaybay akon, tabas sitla abarya dayjay. Siming putakon, iso ajakon kayat ti makiap-apa. Awanin dayjay kanya. Una, ngam kabigatan na, kastanti post mau. Apay, dakes ayat ti agipos, Kuarog. Malaalahos to daytan, Kuaraw. Pasensya. Ngamawan ebidensya, iti ipapabasol mo ko ni Marituyang. Day tangay nga ebidensya ang kail. Ay saan nga umdas nga ebidensya dayta? Isu asuray. Ay, awan pa'y ganas mat kan ang kail. Kuaraw! Ay! Na, Awan ganas ni kasang! Awan ganas!
Eh, Thank you, Tadi mo inayunan ni Kwarog. kasta ak mari. Patas akaw. Uray ka nakak ni Kwaraw. No, isot yan tibid daw. Jak ayunan. Na, tiawanan bain abaak abaketang. Nagalas mo ti impos na dito'y Facebook nan. Agagat ka. Tapno makaasawa ka. Na, siyak ti patpatamaan na dito ya. Kasta gayam kumintak mamag. Wang. Agagat ka. Tapno asawaan da ka. Dayta. Kita mano replyan na. Isu ti baak. Isu pa'y tataganas na amang ipos itikas na, oy. Idublik man ti komen ka, awanan pa inday dya baak. Nagpuskol ti rupa na. Idublik man na. Ala, si kaya ti bagbagak iti post ko kat saan mat Kwarog. Aglima ka pa'y lang. Di tabagim ati pangibagam iti dayjay. Tanababaak ka pa'y mo't nga adayong iti siya. Ha? Nubaak nababaak ka pa'y. Apay nga minaya nga apektado ka Kwarog. Jak mat dinakda ka mat tinagan mo ijay. Kan trip ko laang mat nga ipost dayjay. Gapotaman manuak nga agpasada. Kastanti bagam. Aggagata kung kunam kitday. Nay, saan nga rod asika? Siyak nga raw! Siyak! Siyak ti patbata mami ti day japos mau! Baak! Nananane, maditikas ta nga ibagbagam Kwarog. Ay, tinasayaat. Agsango tayo di barangay hall. Tapno malawagan ti amin. Sanay! Masurunak lang! May samot day jeng angkel ka. At paburan na. Di naktumot lay sakit. Iswasanay. Ay, Basta balagan ka baak akwanang. na, Maminsan pa nga agipos ka iti pang tiram kanyak. Danugak ta subil mau! na. Win Mare, pinagsasawan na kitag kakasakit. Ha? Kasta aya? Uray siyak, Maray. Pinagatapan nakmat iti madayjay kaanakan nyo. Ay na, Ala, siya kung ti agkidkid daw iti dispensa para ka ni Kwarog, kukumaray. Pasensyaan nyo lakuman. Wen, pinasensyaak. Taam mo yumutin. Nagbalbali wen to'y kumariyaw. Pinunas kunday ta apa-apa dito'y panunot ko. Ha? Na. Ay kat nasayaat mo't marituyang. Ay, win paspasensyaan tayo ni Kwarog. Kakaiso na nasingpot ita ni Marituyang. Kanada siguro parikot ni Kwarog, iso akas jay. Wen, kastalaangan ti panunutan tayo. Wen no saan, gagangay siguro iti baak akas kenkwana. Naunget ka nung amin dagiti dadduma abaak. At datay sumro ti kwerong dano dadduma. Si kamot Marituyang, sa anak mo takastaa. Iso nga rod adag iti dadduma kunak maray. Ala, agyamanak kada kayaw, tamakaawat kayo, kukumaray. Wen maray, tapno maliklikan ti gubat. Awan ano tutupan mi ni Kwarog. Agaapa tayo aminin iso asaanun. No siya, agul uli makaklatan. Aw-awat klatan ni Kwarog. Parikwadang, maripuyang. Sa kung tagpakpakaasi kada kaya. Saan ko maarumbag na ito'y ngay bagak. Ang sapay ko matamaawatan dak, Anya dayta, Kapitan. Anya dayta, Kapitan. Liklikan nyo pala ti agi post. Wano agi share iti social media. Tamo yung matan ni Kwaraw. Ang mga no apain na kay manin. Tabasit la mabasa na, umapa. Ijak amo, tanagbaliw mo ti ugali di ka nakak. Wen, Kapitan. Manipod idin sa anak kun anagpost. Jakun linudan ti cellphone ko. Uray siya, Kapitan. Sa anak mo tan anagload.
Ay, nasayaat. Sa bali ngamin itan ti ugalin ni Kwaraw. Ay, no apay met ngamin ang nagbalin akas jay Saan met asigod akas jay ni Kwarog. Wan nga road, nagbaliw mo tang. Itala siguro day jay. Ada siguro problema na iso akas jay. Agang patsik nga agbaliw tumot lang tika na ka. Nagbalin mo't nga arsagidon. At dapay atiw na ababain. Di may sa siguro arasaon. Di na pa'y pan nakaasawa. Kaya't nanti mga asawa nga maawan mo't mangayat. Iso nga aburido siguro. Iso pasensyaan yun Apay, no da kayo nga minan ti agasawa, marikwanang. Anya, ay, agtal na ka mamat marituyang. Tila lablabi demanan. Saan ka day, kapitan? Ah. Total, agpadadamot abaak. Kita dakadakwa na day ta Nga, Nag ginustudan di mayat. Ang mo saan, mayat lata. Kwarog, nasaya at tanaranaan ka dito paradaan. Sikan ti paglugana. Ha? Mangkita kayo niti sa balya pagluganan niyaw, antay? Sika ngay, at daurayam aya. Agurayak iti sa balya pasaheros kaw. Kat, siyak ngay a pasahirom. Mangkita kayo nga iti sa balya pagluganan niyaw. Awan pa nang isakit yung kanya. Kalpasan na, kasapulan dakmot lagayan. Nay, anyat basol mi kan ka aya. Anda pa paboran ni Angkail. Imbis asa kakaanakan na ti sakit na. Saan? Ta sa bali mo tataaw? Ay na, kwarog aya. No ti maipapan iti post, dagiti kalugaran tayo. Pudno mat nga men, nga awan ebidensyam kadagiti ipapabasol mo kadakuada. Wine! Pumanaw kayong ditaw. Aging ka dito'y paradaan. Sirmunan dak. Aday wandak man. Ha? Aglugan kayo ti sa balay. Di kay pagan-ano nga ilugan. Ha? Nagloko day ta akwarugan. Sumroman ti kwerong nan. Ay, kwarog lang nga agpaiso. Kwarog nga agkwerong day ta akaanakan ni Entay. Nay, agpaili ka, marikwanang. aywan marituyang. Inak man ag-purchase iti lakok. Ay uray siyak, inakman mo't ag-purchase. Ni, anyat purchase Dagiti masapsapol ijay balay, maray. Inak ag-purchase iti mantika, asin, asukar, kape, kanda dumapay. Nay, addan tricycle. Ay, ni, paraan tan mare. Para ta nagrarakab arupa yaw. Ha? Agmukat kayo nga aguray iti pagluganan yaw. Kita agmano at mauray yaw. Che! Naglulukon day ta akwaraw. May samod di pasaheros na. Nga linabasan na ta. Wan nga rod Gambaybay amon mare. Di kan masurong. Aw-awaten talatan. Maditi makiap-apa. Apay nga takas jay. Ay, mabalinta nga reklamo kapoy tikas jengar aramiden na mare. Sa anon mare. Gubat tumanin ti mapasamak no agdarumta. Aw-awaten talatan. Madingarog tikas jay. Gaputa kinaguran na ta. Di natan ilugan. Apay ngay. Ala, adakan ka no agdarum ka mare. Angam siyak sa anon. Mataktaklaeng ti oras ko. Padaya jay laod. Nabagatan. Apay, di ka mapan, Chep. Saanan pala Ah. Sakto man latikit kitain dagiti tao ni Jay. Apay, ba't nung kitain da ka? Nasakit nga rod ti kita da kanyak. Sakto man ti pagsasaritaan dan. Apay ngay mo, Chep. Ay, amo ka sakti pagsasaritaan da. Amo ka patpadaksandak. Uray si kapal Amaw. Sarsaritaan nakitilikliko da. Ala, managatap ka launay, Chep. Saan mo't apod no day ta? Magdala na ka man. Nagsaya at kakasarsarita kita. Ngaminton na katalikudak. Siguradaw, padpadaksan na. Saan? Virirong ka iti day ta nga atap mo. Basta. Kaya't kung tiyag may maysa. Ngam ti makidupo nga kadagiti 30 at tao.
Anda malabasak ang lalaki di ta kanta. Sino nga tadag kita? Nay, agiinom damot gayam. Itala makita kada kita. Magnaklat na? Ha? Dagiti awanan bain? Katkatawan dak. Siyak laki di katkatawan da. Talaga mangin insulto da kita. Paiman, agsagana kayaw. Nawanan kayo itibain na. Mang pido tak itibataw. Ngam agpasimple ak. Jak agpadlaw. Dayo kayo lang dito barangay may. Ngam ko namlan na sino kayo amang katkatawa kanyak. Hawanan kayo itibain. Talaga sakti katkatawan da. Ha? Timalyaw pa di may isa. Ay, ibarsak kung to'y bato nga igam kao. Anday ko! Oh, hoy! Napunta ang tiulo di may isa. Kamatin nyo! Kamatin nyo! Ano? Dahil to'y pa iti para katakayap. Ho! Kamatin Ay, nyo! sus, kamatan da kaon. Ay, tumaraya kaon. Hindi ka mo nagtaray! Umigo! Ha? Ay! Umigo ka ba? Anay ko, Ikaw tayo, anay di ko. pag nakamagal ito lalaki! Ibatanda ka. Ouch! Ow! Hindi na bugbugangin. Ayop kayaw. Anay ka. Katawan dakmot nga minanggal. Day tanti bunga ti madi nga aramid mo. Managatap ka unay. Awan ba't kinapudno na? Kita am talagam Naimbag tasaan ka na tay? Idarom ko dagi siyang kay. Awin, nawaya ka ngagdarom. Ang si kamot nga mintiin mo na. Nangag mo lang agkakatawa da. Pagarup mo na si katikat katawaan da. Angkal. Ikatam nga minti kasta nga ugali. Saan nga amin na makitam kat ikam iti kay papanan? Ure ko man na imbag akay papanan. Saan matadakas akay papanan ti aramidin? Dahil kunada, maraming namamatay sa maling akala. Isu di ka unay ka anakan. Iwak sa midag panunod iti dakas. Think positive always so that you will not die sa maling akala. Okay? Angkal. Agbalbaliw ka. Pag nakmamday ta. Wine. Angkal. Ay na, kwarog! Denggem ni Kapitan, tahusto ti bagbaganakan ka. Si kamat lang ti mangirubrubo iti bagim, gapu kadagiti agkakadakas apam panunutan. Ala sige, dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.